Mukawa ywa Meru Slots yulwametie mote ywa Thionko taunini ya Mutindwa njira ya kwamukira kimera kia Thionko ibawiriretu otongeria bwangavana Mutuma bakiuwa kumaya kuyukia otongeria biashara itiambiriretie kwagira. Igeria ntuku inkai Thionko ikinya hoteli ya Meru Slots nesiumirite gukenanira mwena gwankania muti jwa Thionko na aria director wa hoteli eje arete egoro ya kiambiriria kia hoteli na weti na mbere. Oni beta wa Rose Kiremi in director Meru Slots Hotel. Tuambiriria hoteli eje mwaka jwa 2013 March 24th. Na kume gitaru tuambiririe, we have seen the growth. We have kept tuwete nambere tukiendereaga na mwanka na arua ituonete change nene, and especially kuma tukuona the new governor Mutuma Ntwithinkia na ririte gitumi gia kiatho giki gwikika hoteli-ini iu. Ntuku na arua tucokia nkatho muno kiatho kigetu tuthithitie nontu bwa kwira ageni betu acore betu bara bejaga kure aja na babejaga kiba tukuriungaja gwetu ibwega nontu bwa kwithirwa bari amwe natwe ibwega nontu bwa kwithirwa ibejaga kiba atwe gitare onthe kuma ria twambiririe mwanka na arua na tutukuga ibwega nontu bwa support ira batwete na tuga ibwega turejaniria amwe nabo oja orenye bibiliene ndaundi augire ibwega ate antu bara bendene baikaramwe bakireja na iria amwe na bakenyunya na iria niu naru tukwenda kuga antu betu ibwega nontu bo tu support mwaka junde na mwathani etanambira kubutharima na ninge katubwira Christmas kire akue tuendere kuserekea tuendere kugwiranirwa mwanka Christmas gekinye na kugwata ogeni antu bonde gwikinya hoteli-ini eje kumba gukenera utungata bo igiteneririra Thionko. Nandika nkwira antu bonde karibuni Slots. Twina mantu ja maingi muno, twina michetho mingi muno na twina mantu ja maingi jara tubathuranirite nontu bwa Christmas. Karibuni sana na karibuni na itubwendete muno. Nawe waziri wa ugima kaunti ya Meru na kurikia thoni giki na naririte ngwataniro iria twirio gatigati-ini ga kaunti na Meru Slots. Atukwejete go celebrate nabo na twejete ku represent thirikari jonto thirikari yetu tukwenda kuwa gintu kimwe iendete muno i partnership kana kwithirwa thirikari ni ukumba gwitaniria ngugi na gintu twita private sector na ke mantu ja private sector kinteto chiomo hoteli Meru Slots atukwenda kubachokeria nkatho muno jontui hoteli imwe ira yombeti gwikira Meru ke map ageni bonde barabeja bakuma ome nthiguru ibeja na bakombi kwithirwa ibakuona antu gwa kunogoka thene Meru County na batu tukwenda guchokia nkatho muno jonto partnership eu ne kombi kwithirwa igituretera ageni ikethwa ni ukumba kureta mbecha Meru County especially kimanto ja tourism. Ne barikirite kiatho giki kiao na rwimbo rwa Christmas. Kinyacho Wero ni tukukwendera Thionko njega. Beth Mwendwa, Wero TV.